Hidup Persib gitu. Sok gerak bu. Nah dikebotkan gitu teh, hidup Persib. Selamat menonton, jangan lupa subscribe dulu. Assalamualaikum. Damang bu. Rajin ngegebah-gebah manuk. Abdullah kaningan ay di antepkeun mah ruksak. Sareng ibu sana mina. Ka? Sareng ibu sana mina. Iya, Mohon. Ibu Nani Ibu Nani. Oh. Kita kalebetna kampung naon ya? Parigi. Parigi. Sawah naon mina. Kubang Saar, kubangna eta. Oh, Kubang Saar. Ya. Ya. Pan biasana sok nya kampung sareng sawah teh sok benten ya namanya. Iya. Jangan lupa subscribe dulu. Nah, teu ngange ieu bebegig gitu, Bu. Ka? Tengah ge bebegig. Ah, dasakeun ditungguaneun lagi. Oh, mohon. Jangan lupa subscribe dulu. Ini persawahan kubangsaan di Kampung Parigi, Desa Sukabakti ya. Begitu indah alam pedesaan Cianjur Selatan di Kecamatan Naringgo. Tos di mana, Pak? Oh, tos di Jawa. Wihkeun ya. Paling mana sawahna, Pak? Oh, mohon. Jalan manakah itu teh Pak? Yang itu teh? Oh, jalan iya mapah namanya? Motor tiasa ada? Motor tiasa ada? Jalannya jalan di itu ya? Oh, mohon. Wah, ibu ngagebar-gebar bendera. Panarasyanan. Benderaan. Ngangetoa bu. Halo ulah kadinya gitu. Oh, sangat indah sekali alam desaan. Kan benderana pasti gitu, hidup Persib gitu. Sok gerak bu. Nah dikebotkan gitu teh, hidup Persib. Alim. Bu hatur nuhun bu. Sing sehat, sing panena sing hahasilan. Jangan lupa subscribe dulu.
Jangan lupa subscribe dulu. Punten Bu. Ngiring langkung. Sok, mereka mana itu? Mereka saung. Oh, mereka itu. Mau jalan mananya? Aduh, karena galengan ke paling lebat. Oh, galengan mohon. lebat. Tuju naon ya? Nyuci. Oh, mohon. Mangga Bu. Mangga. Ada iya lalu ya. Mohon. Galangan mana Bu? Jangan lupa subscribe dulu.